Reka makuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage batuye mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma bavuga yuko bahangayikishijwe no kuba barabujijwe guhinga amasaka. Bavuga yuko ibingibi bizatuma badindira mu iterambere ryabo. Bavuga yuko iki gihembwe bari bakurikijeho ari icyo guhingamo amasaka. Polisi y'u Rwanda yavuze ko abapolisi bagaragaye mu mashusho yasakajwe ku nkoranya mbaga ndetse bakurura umunyonzi wo mu karere ka Rubavu wari utwaye yanyoye ibisindisha bamwinjiza mu modoka izwi nka Pandagari. Polisi ivuga yuko hano bapolisi ibyo bakoze binyuranyije n'amategeko kandi bagomba guhanwa. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kono muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Ngoma mu murenge wa Remera. Abaturage batuye mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma bahangayikishijwe nuko babujijwe guhinga amasaka kandi iki gihembwe cy'ihinga bagezemo n'icyo guhinga amasaka. Abaturage bavuga yuko nibadahinga amasaka nta yindi imyaka bazahinga ngo yere kandi ibingibi bizatuma iterambere ryabo ridindi. Mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo abaturage babangamiwe na bagenzi babo badakora ngo biteze imbere, ugasanga biriwe basenga ndetse nk'ahazwi ku Rutare, aho birirwa basenga umunsi wose barangiza ingo zabo zigahora mu makimbirane bakarwana ndetse bagatongana bapfa yuko abagore biriwe bagenda inshingano z'urugo nibazuzuze. Dore yuko abaturage bavuga yuko ndetse no mu mashyamba yo ku Rutare hari abapasiteri bigize abahanuzi ubwo bahanurira aba bagiye gusengera hano ku Rutare barangiza bakabishyuza amafaranga, ugasanga abagore bagiye kugurisha utuntu bafite mu nzu bakazanira amafaranga bana bapasiteri bigize abahanuzi. Dore yuko ibi bituma iyo batashye batongana n'abagabo ndetse bagashaka no kurwana. Abaturage bakaba bavuga yuko leta yagira ikikora runo Rutare rugahagarikwa ruherereye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo, aho abaturage birirwa basengera ku Rutare. Abaturage bavuga yuko bigize kuhashyira irondo ry'umwuga ariko kugeza izi saha iri rondo ry'umwuga ntago rikihaza, dore yuko aba bapasiteri bishyuraga bano banyerondo bakahava bakagenda bakabanza bagakora akazi kabo k'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Polisi y'u Rwanda yavuze ko abapolisi bagaragaye mu mashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga bakurubana umunyonzi wo mu karere ka Rubavu wari utwaye yanyoye ibisindisha bamwinjiza mu modoka izwi nka Pandagari bamukurubana ndetse banamukubita. Polisi yavuze yuko abapolisi bakoze ibidakwiye bagomba kubihanirwa. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kono muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye. Nongera no kubifuriza Noheli nziza. Noheli iregereje, izaba ku itariki 25 aho twese tuzaba turimo twinjoyinga umunsi mukuru, ndetse nongeye no kubifuriza n'umunsi mwiza ndetse Imana ibahe ubuzima buzira umuze, ibyifuzo byanyu mwasengeye Imana ibibahe. Nongeye kubabwira yuko uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2026 nyaboneka ni winjire mu mwaka urimo mugenzi wawe akadeni, kandi abantu bose bandimo akadeni bihangane bagerageze kano kadeni bakanyishyure kuri nimero muri buze kubona aho hasi muri comment. Imana ibarinde ndabakunda.